lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC yaxa tweet kusuka studio 12 Auckland Park eJoni. Do you know Vusi Matlala as a service provider of the South African Police Service? He's well known in the South African Police because he was at the time running a hospital at a SAPS college. Xana xa Commissioner wa Maphorisa Shadrack Sibiya a nyika vumbhoni ka komiti ya Palamende hambi leswi a vulerisiwaka hi vukona bya swirho swo karhi. If you calculate how many kilometers from Port Elizabeth to where we are now, you can't rule out a fatigue. Kutama kume munhu wa vanhu va lova eka nghozi ya bazi eLouis Trichardt. Holobye Phophi Ramathuba wa vilela swinene. Vakanela ya mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ya kumekana ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperile xandla xa Commissioner wa Maphorisa loyi a nga yimisiwa entirhweni Lieutenant General Shadrack Sibiya u ri u nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa Palamende kambe a ri na xivilelo. Sibiya u sungule ku nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo lowu lavisaka swihehlo swa vukungundzwani no nghenelela ka van'watipolitiki exiphoriseni xa tiko. Hambiswiritano General Sibiya u kombise ku vilela hi vukona bya xirho xa vandla ra MK David Skhosana eka ntshamo. Uri Skhosana u se amangalele nandzu wo sivela voko ra nawu ehenhla ka yena Sibiya naswona ku ya hi yena Sibiya Skhosana a nga falangi ku va kona eka ntshamo. Sibiya u nyike vumbhoni hambileswi a nga na swivilelo mayelana ni ku voyamela etlhelo ka xirho xa MK Party Skhosana. There was a discussion that was actually being discussed in relation to the concern that we raised in relation to one of the honorable members in relation to his participation in these proceedings, considering the fact that the honorable member is a complainant in a member that led to a search and seizure at my house. And at the same time, I have to come and account before the same parliamentary member as well. As far as I'm concerned, there's a conflict of interest. We've delayed the issue unnecessarily from day one when we raised the issue of conflict. And we delayed it. The House decided that after the first witness, we will relook at the matter of conflict. Even on the question of a conflict of interest, it does not arise in this point because Skhosana is not a witness before this committee. He went to the police on behalf of the MK Party, not on behalf of his family, not on his behalf. The parliamentary legal team should look at this matter, even if they don't advise us now. We are allowed to proceed now with Honorable Skhosana in attendance, while we allow them to go and look at the matter and advise us whether there are any legal grounds for him to be recused. I'm advised that I will proceed, I'm proceeding, but I must note or indicate rather that I do so under protest, Chair, in case at the ultimate end, because I will be participating in a process that I believe could be tainted. Xirho xa Palamende xa DA Lisa Shekarleng u tihumisile kumbe ku tshika ku va xirho xa komiti ya Palamende ya Maphorisa u nyike xivangelo xa ku va a yise xivilelo ehenhleni ka Sibiya. So hatetano Sibiya u ri a ku na xinakulori exikarhi ka yena na Vusi Matlala loyi a vikiwaka leswaku i xirho xa ntlawa wa swidzidziharisi. U ri u hlangane na Matlala loyi sweswi a nga le xitokisini hi swihehlo swo ringeta ku dlaya loko Matlala a ye ka yena Sibiya hi swivilelo swa thendara ya swa rihanyo leyi Matlala a ri na yona na ndzawulo ya xiphorisa. Do you know Vusi Matlala as a service provider of the South African Police Service? He's well known in the South African Police because he was at the time running a hospital at a SAPS college. As far as I know, he was awarded a healthcare contract at the police. I, however, do not know exactly the detail of the contract because that's between supply chain and it's in another division.
And then during about February 2024, when I was acting National Commissioner, Mr. Matlala set up an appointment to visit me at my office. On his visit, Mr. Matlala complained that he has been awarded the tender, but he was not allowed to use the facility and thus not able to deliver in terms of the tender agreement. He also finished me with a letter. Addressed to the National Commissioner. And a copy of this letter is attached here to SB 14-1. Magqwetha ya ntshamo Madlanga va kombela leswaku mbhoni na vumbhoni bya vhiki leri swi va swa xihundla. Va ri vumbhoni lebyi mbhoni yi nga byi khoma bya tika naswona haswimbirhi yona mbhoni na vumbhoni swi fanele ku sirheleriwa. Va ri leswi ta pfuna ku va mbhoni yi vulavula no humesa vumbhoni yi chuchekile. Va tlhela va ku byin'wana bya vumbhoni lebyi nga le ku kumbe va tlhela va ku byin'wana va vumbhoni lebyi byi le ku tirhisiweni eka vulavisisi lebyi yaka mahlweni. Minhlangano ya vuteki bya mahungu News 24 na Daily Maverick va kaneta na xikombelo xa Magqwetha ya ntshamo. Whether we will then give a decision, a written decision without argument, I think we need to confer outside of here, and we will communicate our decision in due course. Mr. Du Plessis, do you think you will be insisting on being heard, that is argument, oral argument before us, or would you be happy with a decision on paper? I think at this stage we'd be happy with a decision on paper. All right. Justice Mhlanga. President Cyril Ramaphosa u tlhele nakambe a landzela ku tiva na n'wamabindzu wo kanakanisa Hangwani Maumela. Maumela u un'wana wa lava khumbekaka eka vukungundzwana bya tithendara exibedhlele xa le Tembisa evuxeni bya Joni. Muvulavuri wa President Vincent Magwenya u yangulemela na video leyi nga hangalaka eka swiyenge swa mabulu leyi kombaka Ramaphosa a ri ehandle ka yindlu ya manyunyu ya yena Maumela eSandton eJoni. Magwenya u ri hantiso ku murhangeri wa tiko u tshama a vhakile mutini lowuya vhiki na vhiki. U ri swi lo kotlanisa ku Ramaphosa a hlangana na vanhu vo karhi ehandle ka muti lowuya lava nga vuya va kombela ku n'wi xeweta tanihi president hi nkarhi loyi a ti olola hi ku famba hi milenge tanihi endlelo ra yena ra ntolovelo. The president maintains that he has no personal relationship with Maumela. He is not related to him, except he was once married to his aunt many years ago. And so we do note the ongoing desperate attempt from some quarters of the media and others on social media to continue perpetuating this falsehood and seeking to link the president to this gentleman. We've gone further to even obtain confirmation from Thibaut Touch that the video and pictures formed part of his original post. He was coming from the airport, he says, going to the Saxon Hotel with Bishop Noel Jones. At the time, I'm informed that this house was under construction. So again, the president had no knowledge of whose house it was. And so we do reject sternly that the president may have been visiting Maumela's house. Nandzu ehenhla ka ntlhanu wa vanuna lava nga khomiwa mayelana na ku tendla maphorisa ku tlhakisa no kumeka va ri na swibalesa leswi nga riki nawini wu yisiwa eka musumbuluko wa vhiki leri taka ku ya endla xikombelo xa bail. Lava ntlhanu va khomiwa vuntlhanu hi maphorisa ya Tshwane endzhaku ka loko maphorisa va vone VW Golf 7 yo kanakanisa yi ri na ntlhanu wa vanuna endzeni. Endzhaku ka loko va yimise movha, maphorisa va kume leswaku movha leyi na xibamu xa AK-47 kasi n'wini wa movha a pfaleriwe ebutini ya movha liya. So basically the matter appeared briefly and it appeared in camera simply because the state is still going to do identity parade. The 4 accused persons who stood before the court today are facing a charge of impersonating a police officials, a charge of possession of
automatic firearm, possession of unlawful, possession of ammunition, kidnapping, and fraud and robbery with aggravating circumstances. From now until then, the state will conduct an identity parade. So the matter then is postponed to the 20th of October for that, and also bail information. On the 20th of October, if the identity parade has been conducted, the media will be allowed in. That's if the magistrate grants them the permission to film in court. However, if the identity parade is still not done, then the matter will still appear in camera. President Cyril Ramaphosa tani murhangeri wa tiko u chevele matiko akelana lama nga loveriwa eka nghozi yo wa ka bazi egondzweni ra N1 exifundzeninkulu xa Limpopo. Ku tlula 40 wa vanhu lava nga lova i va matiko akelana Zimbabwe na Malawi. President u ri gome leri a ri lovela matiko lamambirhi ntsena kambe Afrika-Dzonga na rona ri khumbekile. Bazi ra vona a ri suka eGqeberha eEastern Cape ri kongoma eka rikwavo eZimbabwe na le Malawi. Holobyenkulu wa Limpopo Dr. Phophi Mathuba u endzele ndhawu laha nghozi yi nga humelela kona. Shaka ra un'wana ra lava a va ri ebazini leri nga vumbuluka no dlaya 42 wa vanhu u ri xiyimo xa van'wana lava nga vaviseka xa chavisa. Shepard Thivenge wa tiko ra Zimbabwe a vulavula a ri endhawini ya mhangu naswona a suka eswibedhlele swa Elim na Louis Trichardt ku ya hlotana na sesi wakwe loyi na yena a ri ebazini. Vakhandziyi vo hlaya va vaviseke swinene naswona va yisiwe eka swibedhlele swo hambanahambana. What we saw at the hospital, it was terrible. People, they injured, and then I didn't find my sister, and then I went to that hospital in Elim, which is Elim Hospital. We checked there were ladies only. All of them, most of them, I think there were only 3 who were better. I managed to talk to them. And then I showed them the picture of my sister, and they said they know her. They were together on that bus. Swaritano, Holobyenkulu wa Limpopo Phophi Mathuba u ri ku karhala swi nga va swona xivangelo xa nghozi. Bazi a ri suka eGqeberha eEastern Cape eka rendzo ro ya eZimbabwe na Malawi. Ku hihliwa leswaku muchayeri u lahlekele hi vulawuri bya bazi laha ri nga vumbuluka ri ya wela eriweni hi Sonto ni Nhlikani. Ka 42 wa vanhu lava nga lova, 7 wa vona hi lavantsongo. We cannot shy away from the fact that there are some areas which we think could have resulted into this road accident. The fact that the bus was traveling from PE up towards Harare, and in this area, if you calculate how many kilometers from Port Elizabeth to where we are now, you can't rule out a fatigue. You can't rule it out. Even probably maybe if you were 2 drivers, you were exchanging, but you can't rule out the fatigue. Holobyenkulu a endzele ndhawu ya mhangu naswona u tlhele a tiyisisa leswaku maphorisa va le ku endleni ka vulavisisi hi ku hetiseka ku lava ku kuma xivangelo xa mhangu hi ku hetiseka. Hi le tlhelo President Cyril Ramaphosa u nyike marito yo chavelela eka matiko ya Zimbabwe na Malawi lava nga lahlekeriwa hi vaakatiko va vona eka nghozi. Eka xitatimende xakwe, President u te mhangu leyi ya vava swinene eka Afrika-Dzonga na matiko akelana lawa. U tlhele a ku lava nga exibedhlele a va holi hi xihatla. President Donald J. Trump u le Middle East ku ya kondletela ku rhula exikarhi ka Hamas na Israel leri a ngo i tiko ro kwetsima. Loko hi ya mavhengeleni, tshama na yena. Malanguta mahungu ya SABC. Ku languta hungu leri nga rhanga xandla xa Commissioner wa maphorisa loyi a nga yimisiwa entirhweni Lieutenant General Shadrack Sibiya u ri u nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa Palamende kambe a ri na xivilelo hi vukona bya xirho xa MK Party David Skhosana. Muhehlo wo sungula ka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa u landzile ku va a hoxe voko eka ku dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana. Sibiya u sungule ku nyika vumbhoni ekhoto le henhla ePitori. U kanete na leswaku u vuye a hlambuluka a pfumela nandzu emahlweni ka mulavisisi Brigadier Bongani Gininda. Sibiya na munhu wa vuhehlokulobye
va hehliwa hikuva vavanuna lava nga xaviwa ku ya dlameyiwa ku tlula 10 malembe lama nga hundza. Endzhaku ka mavhiki yo hlaya yo hundzisela emahlweni, khotonkulu a yi langutele ku twa hi mbhoni yo sungula ya magqweta ya muhehliwa, kambe ku vile na ku cinca. Ematshan'wini ya lawa, Moses Sibiya loyi a nga muhehliwa wo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa, hi yena a yime ebokisini a andlala leswi a nga khomisiwa xiswona hi 2019, naswona u ri u biwile. Mhaka yo chavisa yi tlhele yi humelela kambe loko a khomiwa ra vumbirhi hi 2020, u ri phorisa ri n'wi kombetele hi xibamu no n'wi boha mavoko, ri nga se n'wi yisa endhawini ya masipala eLethabong eThembisa, laha na kona a nga mbeyeteriwa. They breached their firearms before they could approach us. It was two, a female and a male. Then when I tried to run away, then the male, he then held me from the back. From the back, just underneath his neck. Yes. He then placed me right on the ground. After doing so, he then cuffed me. He then took out handcuffs and then cuffed me from the back. Sibiya u ri u vuye a yisiwa eVosloorus nakona endhawini ya ka masipala, laha na kona a nga fika a biwa no mbarisiwa plastiki exikandzeni, naswona u ri a nga ha koti ku hefemula. Sibiya u kaneta vumbhoni bya phorisa Jabulani Buthelezi bya leswaku ku kumeke maculo endhawini ya yena, naswona u tlhela a kaneta leswaku u pfumele ku va a dlaye Senzo Meyiwa eka phorisa. As I was leaning against the wall, seated on the air chair, that is where he then kicked me on my legs and I then fell down. As I fell down, they then covered my face with a plastic. Some of them, they were kicking me. Sibiya u yisa emahlweni a nyika vumbhoni. President Donald J. Trump wa Amerika u hoyozele murhangeri wa tiko ra Israel Benjamin Netanyahu mayelana no veka matlhari ehansi. Trump u ye eMiddle East ku kondletela kurhula exikarhi ka Israel na nhlangano wa Hamas le Palestina. President Trump u vulavule na Parliament ya Israel la a nga va byela tiko leswaku ma-Israel hinkwavo lava nga wela mavokweni ya Hamas va ta tshunxiwa va vuya nkarhi kwavo Israel laha a ngo i tiko ra vona ro kwetsima. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Speaker, esteemed members of the Knesset and cherished citizens of Israel, we gather on a day of profound joy, of soaring hope, of renewed faith, and above all, a day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham, Isaac, and Jacob. After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. Randi tile lo pimisana timali ta man'wana matiko. $1 70.31 cents, mpondo 23.4 cents, euro 20.1 cents, kasi pula ya Botswana i 1.20 cents. Minkalo eka JSE a yi ri henhla namuntlha. Nsuku $4,099 hi ounce, platinum i $1,656 hi ounce, kasi nxavo olimbisi $63.66 cents mphongolo. Hi khensile vandzawu i nyiko sitholo wa Munghana Lonene FM. Hi ndlela leyo ya namuntlha magimeta kwala. Vito ra mina Musa Mabunda. Ripereni.
tsakuseriwa nkarhi ri perile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutisa mpfula leti nga ta va ti yisa mahlweni ngopfungopfu loko hi rhanga hi xifundzankulu xa le Mpumalanga ku ya kwele KwaZulu-Natal hi rhela ku ya exifundzankulu xa Eastern Cape ku katsa na xifundzankulu xa le Western Cape kasi loko hi languta ndhawu ta Gauteng kona ku ta va karhi ku hunga moya loko hi languta ka siku ra mundzuku kona ku ta va ku ri xiyimo lexi fanaka kwele exifundzankulu xa le KwaZulu-Natal na le Eastern Cape kasi loko hi languta Limpopo na kona ku nga nghenelela mpfula eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vapfhumbi va maxelo ku languteriwa leri nga va kona hi mhaka ku hisa loko ta va ku ri kona ku hunga na moya kasi loko hi languta exifundzenikulu xa le Free State kona na kona u nga ha languta ritswa ku hundzela ekwele exifundzenikulu xa le Western Cape kasi loko hi languta eka maxelo hi languta swifundzankulu ku ri swi tshamise ku yini rhanga xifundzankulu xa Gauteng ku languteriwa maxelo ma kahle swinene loko hi languta le Pitori ta va ri ku 17 ku ya eka 31 kasi loko ta Bronxbridge hi ta va ri ka 12 ku ya eka 30 Springs yona hi ta va ri ka 14 ku ya eka 30 languta xifundzankulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta le Giyani ku ya kwele ka Malamulele ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle ku languta ka siku ra mundzuku 21 ku ya eka 24 languta Musina ta va ri ka 22 ku ya eka 36 kasi languta ndhawu ta le Mokopane ku le ndhawu ta le tshama hansi kona na kona u nga languta maxelo ma kahle languta hi famba kwalomu ka 19 ku ya eka 34 languta xifundzankulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo ma kahle swinene ndhawu to fana na Mbombela ku ta va ku ri ni mpfula laha na lahayani laha nga ta famba ka 17 ku ya ka 33 eMalahleni kona 15 ku ya eka 29 kasi loko ta Sekunda hi ta va ri ka 15 ku ya eka 29 languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ku nga va na timpfula laha na lahayani loko na ndhawu to Vryheid ku ta va ku ri na maxelo ma kahle 15 ku ya 36 u la ndhawu to fana na Kokstad yona hi ta va ri ka 12 ku ya eka 31 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape na kona u nga langutela maxelo ma kahle languta Mthatha hi ta va ri kwalomu ka 12 ku ya eka 33 kasi languta ndhawu to fana East London 17 ku ya eka 24 languta xifundzankulu xa le Western Cape na kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene Vredendal 13 ku ya eka 23 kasi loko ndhawu to fana na George yona hi ta va ri ka 15 ku ya eka 22 languta xifundzankulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma kahle loko ndhawu to fana na Appington 17 ku ya ka 28 Kuruma na yona hi ta va ri ka 15 ku ya ka 33 kasi Calvinia hi ta va ri ka 9 ku ya eka 21 xifundzankulu xa le Free State u nga langutela maxelo ma kahle ku ta va karhi ku hisa laha na lahani Sasolburg hi ta va ri ka 15 ku ya eka 31 kasi loko ta Bethlehem hi ta va ri ka 12 ku ya eka 29 languta xifundzankulu xa North West kona na kona u nga langutela maxelo mo saka swinene kambe ku ta va karhi ku hisa loko ndhawu to fana na Potchefstroom leyi nga ta va ka ri ka 16 ku ya eka 31 kasi loko ta Rustenburg yona hi ta va ri ka 18 ku ya eka 34 Mahikeng hi ta va ri ka 18 ku ya eka 33 kasi loko ta Tusker hi ta ri ka 19 ku ya eka 35 laha ku ri maxelo ya mukhomelwana eka madyambu namuntlha ra perile